Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video i danas ću da vam pokažem jedan SSD koji mi je stigao sa AliExpressa. Dakle, evo ga ovdje, još je ovako upakovan. Dakle, ubacit ću ga u računar i pokrenut ću onaj kao test za brzinu hard diska da vidimo kolika je njegova stvarna brzina. Ovo sam platio bukvalno nekih 4 evra, cena je jako smiješna, tako da ću da radim taj test, da imam tu brzinu i naravno pre toga ću da odradim kao ovaj neki unboxing, jel? Tako da idem da ovo otkesam pa ćemo da ga stavimo u računar, to da ga spojimo. Dakle, evo ga naš SSD, sada ćemo da ga izvadimo iz ove kese, pa ćemo da pogledamo malo detalje o njemu, to je ono što piše na njemu. Dakle, u pitanju je Golden Fear neka marka, preporučujem za to. 2,5 inča, SSD Solid State Drive i ovdje imamo kao nešto na kineskom, ne znam šta je to, jel? Ovdje imamo da je od 120 GB, znači model D800 120 GB, interfejs SATA 3, 6 GB po sekundi ili gigabita šta već, ne znam ja. Tako da 2,5 inča je generalno lepo izgleda, mislim, SSD za te pare. Tako da ću sada da ga spojim na kompjuter pa ćemo da ga testiramo, to je da pokrenemo onaj speed test za hard diskove. Evo ljudi, ugradili smo SSD, dakle evo nalazi se ovdje, da neko ne misli da lažem. Eno ga tamo, u ćošku je. Sad ćemo da pokrenemo samo ovaj test, da pokažemo brzinu. Evo ga ovaj F, ovdje je SSD od 120 GB. Ovo je program za testiranje, to je brzina hard diska. Dakle, idemo na ovaj F, idemo ovo Start i ovdje smo ispromenili na F, da vidimo evo brzina pisanja, čitanja sam već 500 MB, to je 550, što je dosta dobro za SSD. Dakle, ovdje smo bacili prvi, znači 550 i sad je brzina pisanja, da, ovo je bila brzina čitanja, sad je brzina pisanja, koja je ovdje oko 500 MB se vrti. Da, sad ćemo da imamo ovdje rezultat. Da kaže, evo da, 550 sa 500, to je bila brzina. Tako da, tako da evo, SSD sa hard diska, sa AliExpressa za 500 dinara je bio na akciji nekoj, ne djeluje tako ni loše. Dobra je brzina, tako da ono, jel? Tako da ljudi, to će biti to za ovaj kratak video za ovaj SSD sa AliExpressa, naravno ako vam sviđa sablak share, a mi se vidimo u nekom narednom klipu i to je to, pozdrav!